Parthar Thawhtanni tuk chibaile vek ule. Vawiin nun kong Hruaitu atan character study sumruk le pasari na. Elizabethi baptistu zohananu chanchin kan zirin kan ngai thaho le don ani. He thu hi lalpanen kanin pol na atan kan lungmang le theu don nia. Amasa in chanchin thaluka ziek bung khatchang somli pakhat hu hi lo ngai thla ila. Tin heti hi ni a Elizabethin mari chi bai book chu a hriat vele apum chunga naute chu a chea. Tin Elizabethi chu tharau thiang hlimin alo khatta a lalpana thu malsom ro se. Amen. Elizabethi ti hi kan Bible hian kan munuala. Kan Bible figure poimo tak mi poimo takani. Isu Krista minga pathian lalram loading suaktur. Akong bot sa itu baptisto Johana ringtu chanchin kha kan zirmek hi ani a. Elizabethi ming omzia hi pathian chu thutia mani. Ti na ni a. Kong dangin na aya fia zokin seidon ta ila. Kapathian chu ham that na ani. Kapathian chu kha aliam na ani. Ti na tepo akok theyang. Elizabethi hi zudami mausia unaw pa aron na thakal zela niti. Chanchin thaluka ziek bung khatchanga le chang ruk chowa kan mua. Puithiam chung ko atanga zitsuak ani chu. Apasal hi Zakaria ni a puithiam thova ni a. Anu pa in pathian du zongin fel takle chatakin an nung thina ni. Vandoi thak takin fa ero an nei theilova. Fanay thaylo baren nanti tehi pathian rem na an ngay china. Nima sela chu chu anilo. Pathian thilti te na le pathian ro pui na tarlan na tur alo ni reng zoka. Elizabethi hi chanchin chaluka ziek bung khatchang saria hian ti hian a seni. Nima sela Elizabethi achina wangin fa anilo. An paniin kum upatak an nisiya ti in kan mua. Nima sela anu pa chuan lalpa hne na fa dil an bang chung lova. Antar hnu to thleng po in lalpa hne na fa apek the na turin an dila. Ti chuan antar hnu in lalpan fa apek tur thu apasal Zakaria arila. Kan zirto ang khan a oilo hial zoka. Fa han ni thezia zang ka an nito lova. Chuwang chuan mak atia an fapa baptistu Johana apian malo chuanin Zakaria phehi chuanin pathian thu seikha oilo wangin atong thelo nge nge ani. Van tirkawin mari nena arai tur thule. Tharau thinglim lakami ani tur thu arhiat tir nu khan. A unaw nu Elizabethi thingtlanga omkha avapan wanga. Heti hian luka bung khatchang somthum pakole somli pakhat in kara kan muzita ani. Chunglai chuan mari chu athova thingtlanga zudai rama khopakhata chuan akal ta thuaya. Tin Zakaria ina aluta Elizabethi chibaya buka. Tin heti heni a Elizabethin mari chibay buk chu arhiat vele. Apum chunga naute chu ache a. Tin Elizabethi chu tharau thinghimin lo khatta ati in kan mua amakin adang lamhle ani. Nima sela fapa ahin nu chuan herada thupek anga nausen kumni noilam tha tur ti ani wangkhan anule pa hian an tlan chet puya an big bo puya tiang chuan anule pa hian an thukurua. Apa Zakaria hi anuwa puithiam aniangin tempula rongbol na kalpui le angay wangin. Tempula sipaiten an that zuita amartar ti in an sayani. Elizabethi ero hitsu atarthi omlai kan tiang hian athini in alang thungani. Khang tekha Elizabethi chanchin toy te kan antarlan theini sela. Hetiang hian anu na tangin konga zirturlak suatum leta ila. Masabera chuan lalpa arin na ngat mi ani Elizabethi hi. Lalpa hne na ta an thurhiat le don te hi Elizabethi hian lom takin alopom may zel thina. Lalpa arin na ngat mi ani a hetiang hi. An tha tu te atangin puithiam tha sa kho uap tlat na hnuaya
zichuak le seilian an ni na awangin zichuak le seilian an ni a an nun hi a omin arupui ma an nun hi zirtham ani lalpa arin na ngatlat mi ani na hi tukina hian izirang u apani na chuan beidong lova tong trai tang mi ani annu pachan chin kan chira khan luka bung khat chang som pathuma nima sela vantir ko chuan a hnena zakari hlausu idil kha ariasin inupui Elizabethin fapa arhin sakang che aminga Johana isaturani ti in o retamaya tar kumsumriat ral akaito thengin pathian hena faladil ve tranga adila chuan achiang hleni maktak main pathianin fa apitlat bokani chu annu pa in an tong traya tin chumin nuwa chuan anupui Elizabethi chu araita ati in lukabung khatsang somni palia kan muzui ta zata antong trai chan na atakin andong chiang hle ani tar ani to nuwa po fadila latong trai tang thinani a Elizabethi thinlunga pathian a hriat dan hi aril ma lalpa hi thil makti thin pathian ani a beiseina neya beiseitu chu an hlo cham ngai lo beiseina neya arin ngam ani ti hi minzirtir tha ani apathumna chuan anuna tang hian thu oi na kan zir apoi mo ang vantir ko thu se zong kha aril ruin avong renga apoma ti chuan Elizabethi thinlung in hongzau tak chuan anuna pathiana han che tir ta chu fa pai ta mai bokani aro pui hle mai ti ro u kan nuna pathian thil tumle ro man te poma athu oi tura in pek hi achang chuan a ol ai lo thina amai ro chu kan lo ti fu zok fo thina ni ti achianga rin na chak tak ne anga in hemi konga hian pathian nen in po na thadak nei te po angai viau mai theye apalina chuan marinen tharawa in zom na thuk takan nei hi azir tham bokin ka hria marin nawa paitur thu vantir kawin a hnena a hril kha Elizabethi hnena avarhil chong turin thingtlanga avazin wang khani a heti lai hian Elizabethi hian fa tharuk mi lo paito a baptistu Johana kha apuma apai me kani marinen hian anan in chibaita a mari chibai thoma chuan Elizabethi pum chunga naw pai lai chu aron cheta zok mayani Johana le lali so hi generation khata rong bol tu ve ani a anin kara tharuk chau atla a tharau pakhat pathian henata an chang ti hi chiang ma ma se mari le Elizabethi te hian tharau lama in zom na hi alo thuk le ani ti min zirtir chianga baptistu Johana paitu Elizabethi chuan lali shua me sia paitu tur mari ahan chibai che hian athoma physical response alo omngala in chan let na aron omngal thui maya tharuk mi anu pai me Johana hian lali sonu tur mari hi alo hrenal le to hi lo ni a he hian pathian fin na le hriat na mak zia le thuk zia min tarlan sak chiang mani pathian chu khoi ki pa om engkim hria ani na atar lang the ma pathian mal som na rim nam tharau chen chil na changtu ni chakom zia an pani hian min zirtir thale in ka hria a hemi nu hian tharawin an khat zui ve ta mai boka pathian tharau thianglim hi chu avan thathin ahlu hle ni tiro u ti chuan marile Elizabethi te in chibai thoma naw sen lo che kanan soi fo thina hi che o ngoi po hi alo ni achan chu an pani ni hian marinen hian Elizabethi te hi pathian ta na in vong nun uluk le thiang hlim pathian tri nan nun neya in vong na chu an tharau chan po ain angin an combination po athangei tur ani rengani tin pathianin a ompui ton zia atar langa tharau thiang hlim thil ti theina in akal tlang ve ti te po atar langa aropui ma
rual o na in pek na le lalpa ta na in von thiang lim na konga hei hianin na satakin min zirtirin min fui thar selati adu om hle mai ato bera chuan Elizabethi hian chung khua ada poimo hle ani ti kan hmu ani Elizabethi hian anuna chung khua ada poimo a Johannatan hian sulna chan sawang hle ang achan chu nu thata kaneya pathian tri mi pathian ngai sak mi sa kholama thanhem ngai mi ani tlat mai ani nu te poimo na san zia Elizabethi hian min zirtir theu sela adu om hle mai nu thanei chuan vanram an hnai deuh nge thin alo ni chuwang chuan a big takin tukena hian nu ni mek te tan hi enton tur thata kani in ka hria lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian baptistu Johanna ring tu Elizabethi chan chin atangin zirtur kan nei ang te toite mini som pani borvel kan han la chuak le ta lalpa khongai takin kan zirlai te hi kan tan mal som la angai thatu zong te nangin atharin mal somang che he chulkar hi kan tan chulkar thalo ni sela minom puina le min hruaina imal som na tenen kan lalpai so Krista mingin kan ron dile amen lalpan mal som theu cheu ro se nilen dom le vekule